Dobro večer, saks! Za početak naša himna. Svakog četvrtka pijamo ovu stvar. Ima nešto u tome kad se volimo što? Kako to Mišo? Ima nešto u tome. Da li nebo pticama, da li zemlju nama ljudima i samo ljubav da se sjete, da lete. Imamo jedan problem, mislim imamo više problema, to je evidentno, ali ova boja je potpuno kriva. Znači, ova zelena to nije nijansa našeg šova. Nama treba ona tirkizna, onak malo. Ona Douglas boja. Kaj ti je ovo malo sponzorstava što imamo ćemo izgubiti zbog... Krivu si vam boju stavio, stari. Pa neš mi to raditi. Ali sad će on to popraviti jer naime, časti nas sve cugom zbog ove zelene boje. Ima jedan pljesak za Saks klub. To je ta, a ovo je neke sasma drugačije. Nego je gazda kluba, Bojan Stanislav, ne znam gdje je večeras, valjda je u svom odsustvu najavio da će nas sve počastiti, pa molim da se to sada odmah na početku večeri dogodi za sve ove hrabre ljude, da ih počastimo s jednom rakijom, kužiš, da misle da je ovdje puno više ljudi nego što je. Može? Znači runda za sve i jedan veliki pljesak za Saks. Pretpostavljam da vam je jasno da će nas zatvoriti, mislim uskoro, jel? Meni ovo sve više liči na Noćnu moru Željka Hovodeka nego na Glavom i brodom Žaka Hovodeka. Imamo uzbudljive novosti koje s vama moram podijeliti. Imamo nove sponzore! Da. A sad se moram maknuti da vidite te... Malo sam sjeo. Evo vidite ova lijepa bačica, Teranino piše. Hvala Buzetu, hvala Auri, to je destilerija Aura, pogledajte vi sada. Sada ćemo mi odmah. Marko živjeli, evo, kada već tonemo, da tonemo sa stilom. Stiže nam naš Splićo, naš Anđeo, naš heroj, naš sanjar, Roko Blažević koji pjeva najljepše na svijetu, a? Ja sam rizična skupina, nema... Ovo se zove Mesh Nebulizer, je li to neka... Pokušao sam pročitati cijelo to ime, ali mislim da je laički inhalator. Da. Čekaj, ti stvarno misliš da meni treba inhalacija? Dotle je došlo. Možda bi nam trebala inhalacija. Možda bi nam trebala inhalacija. Ovdje piše... Ne, čekaj, jel ti to koristiš? Hoću ja pjevat kao ti prekrasno ako ja to budem koristiti? Skoro. Ja ću... pa ja ti kažem da je to meni sumnjivo sve, da ne kažem sumnjivo. Čekaj, ima tu i nekakvih, ovdje ima dodatna nekakva aparatura. Dakle, čekaj, daj primi ovo. Evo, piše pozdrav iz Medical Directa. Hvala našim divnim ljudima iz Medical Directa što se Roko nije trebao trošiti kad mi dolazi u goste. To smo trebali prešutiti. Pa to su isto neke maske, vidiš, to se stavi ovako. I onda ima i za tebe jedna, ovo baby. Evo, probaj, ali preko folije, molim. Ovo je puno bolje od onih vaga koje ste mi slali, ovih prošlih četvrtak. Te vage. Krenuo je trač da te Žak pojeo. Čuo sam. Strašno, ali mogao bi nam možda otpjevat neku... Od svoje, sve svoje dvije pjesme, možda da nam neko izvedeš. Svila ne trebam za let, visoko do neba, s njom osvojio sam svijet, što mi drugo treba. Ali znaš da je Roko bitno? Bitno da ti nemaš traumu od Eurosonga, da ćeš ponovo ići na Doru sad ove godine. On sve zna. Molim vas,
vas, oduzmite Mati mikrofon. Oprosti, neko me zove, Goran. Goran, ne mrem sad razgovarati, u saksu sam na bini, oprosti. Evo, pozdravi, čekaj, samo će vas pozdraviti se, Goran. Evo, Goran Kovačić, sad si na speakerfonu, javi se. To je inače moj kljaver originalni, ali njega si ne možemo priuštiti jer mi smo niskobudžetni show. I zato imamo Matu. Da, evo Saks te pozdravlja, Gorki. I pozdrav Saksu, jako se lijepo sjetiti tih večeri u Saksu koji smo svirali, koliko, 10 godina skoro? Pa 8, ali dobro, s PDV-om skoro pa malo više od 10. Ali znaš kaj ću ti reći, onda kad smo mi svirali bilo je love, a sad nema ni love, tako da Mato samo iz užitka svira. Dobro, to je pravi muzičar koji svira zbog glazbe. Tako je, a ne ovi kao vi, laku noć. Nego daj, ajmo probati jednu zajedno za ozbiljno, bez zafrkancije. Evo, Mato je ipak potreban. Mato bi pomogao, ti bi pomogao, odi pomogi dečkima tu na šanku, treba redim se stvorio. Aj, probat ćemo Roko, ja nismo dugo pjevali, nismo to vježbali naravno, mi se nikad ne pripremamo za niskobudžetni show zato što mi nemamo vremena i ko će te probe da plate. Samo originale DDB. Znao sam nema ljubavi, dok litru krvi ne pusti, tuđa je, a ja ne mogu još sebi to oprostiti. I nikog stol da postavi, ni ranu da mi posoli. Znao sam da će otići, baš kad je srce zavoli. Kad pogledaš u retrovizor, kako vi kažete isto u Splitu retrovizor? Dobro, hvala Bogu. Kako je to do sada bilo biti Roko glavom i bradom? Sad ćemo mi ovo sve pretvoriti u frižerski salon. Brijačnica. Evo, dvije. Da, čekaj. Evo, ovako. Evo, sad možete pustiti nam glazbu. Ja imam zadatak u 5 minuta koliko traje arija Figara i Serijskog brijača obrijati našeg Roka. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, ecco fanciulle, quella parrucca, la presto la barba, quella sanguigna. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto di dietro, I točak prije istekarije, novi rekord! Figaro! Sono qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Malo pomalo pa se skupilo. I naš novi zlatni pokrovitelj Aura, pogledaj, evo, da možeš počastiti malo ekipu na strani. Sad već si punoljetan, možeš pit. Roko Blažević je veliki pljesak.
Tihomir. Baš vam paše ime. Baš te Tihomir. Da žena mi budeš, nije to hit. U ljubavi ovo sam našao mir. Da zauvijek dijelimo dobro i zlo. Živim za to. Zauvijek tvoj, ljubav žrtvu traži. Ja to dobro znam, možemo u ručice. Zauvijek tvoj, lice mi pokaži. Moram čagat. Zauvijek tvoj, i ne boj se života, svi će novi dan. Nama je ljepota utkana u dlan. Na današnji dan je, evo ovo je jako zanimljivo, evo ga pjesma Beatlesa i to ne bilo koja pjesma, nego pjesma Yesterday, evo kao da je bilo jučer. Kaže, bila je broj 1 single in the US. A? I guess I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play, but now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Točno 50 godina od kako je na svijet stigao i svjetlo ugledao film, najbolji film hrvatski svih vremena. A znamo koji je to. Ko pjeva zlo ne misli, naravno. Ja imam DVD tog filma, a imam i kazetu. Na svijetu ima mnogo žena, ljepota gleda odasvud, a srce traži samo jednu, za jednom čežnjam puni gruč. Moja draga milostiva, slušajte kako saks pjeva za vas. Ja ljubim svih 14 nas. Slatko poje. Nemojte me sad obrukat, molim vas. Ja ljubim, jer sreća krasi život. Idemo najjače! Ja ljubim, jer tako hoće srce. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj znaš. I krajem, hvala ti srce, što ti za osjećaj taj dao. Tako je, Tihomire. Svaka čast! Kaže da je danas, na današnji dan, evo ga, Google sve zna, na Yahoo. Kaže da je na današnji dan rođen jedan veliki čovjek. Kaže ovako, ovo 56 godina bi proslavio danas Dražen Petrović, jedan veliki aplauz. I kao nekad, poljubi me nežno, za ona dobra, 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 stara vremena. Kako je dobro vidjeti te opet i opet. Na tvoja
kao reka, poljubi me nježno, za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Ma baš je dobro. This is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use, and take me by the hand while we do what lovers do. It matters how these ends. 'Cause what if I'll never love again? Let this be our last turn in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be cruel of this shame. And I'm asking for forgiveness. All I am. Nina Martina Korvar! Žak, jesi ti kad pjevao negdje pa ono dođe ti na stage u mladim danima izdavač i kaže ti evo ti posjetnica nazovi. Dakle, ako vam se učinilo da vam je ova mlada dama malo ovako poznata ili malo više poznata, dobro vam se učinilo! Naime, ona je zvijezda moje omiljene TV emisije Život na vagi. Napravio bi si sendvič i gledao bi vašu emisiju i kako se vi patite, i onda bi rekao mom menadžeru Mihajlu, evo vidiš, supruzi svima koji smo to, oni su zajedno sa mnom to naime pratili, isto su jeli sendviče. I onda sam ja njima rekao, evo to je emisija na kojoj mi trebamo biti, a ne ova na koju idemo. Kako se psihički pripremiš na to da ne dobiš jesti ono što želiš? Ovo ti je godišnja, znači napravili smo najveću šansku iskaznicu ikad. Za najvećeg pjevača ikad. Personalizirali. Ovo je predivno, pogledajte ovo. Šta to znači? To znači da godinu dana mi treba da skinem nešto. Pa gle, treba ti manje. Odmah čučanje! Ja bi podijelio sa to s vama, ali ne smijem, nije higijenski, još je korona vlada. Žak, imaš ti još neke goste ja bi morao. Izvolite, Mato. Smijem? Evo, recite nam samo gdje idete, to, Mato. Tamo, desno. Tamo gdje? Tamo gdje je sve pomalo. Molim vas, ispratite se, Mato, do toaleta. Joj, Bože. Imam neki feeling da zapravo, mislim, meni bi sigurno život na vagi puno pomogao, ali realno meni treba mađioničar. Pa... Dođi, mili, da me prepoloviš! Ruke daj, nemoj, znaš šta, ne znam ja. Klinisept. Ovo nam je Magic Leon, zamislite, ako niste znali. Ispružimo si ruke ovako ispred sebe. Odlično. Super. Okrenemo ruke ovako prema stranu kako plivamo. Odlično. Desna ruka ide gore i stavljamo ju ovako preko lijeve ruke i moramo ovako zaključati naše prste. Odlično. I najbitnija stvar je da spustimo palčeve prema dolje. Palčeve, prema dolje kako možete. I vi gospođu isto što pušite, ok? Može? Dobro. I sad se dobro koncentriramo, pogledamo palčeve i napravimo sljedeće. I ovako.
Jeste uspjeli? A meni ne... Hoćemo probati sad nešto zajedno napraviti. Ok, znači... Probali smo već, pa nije nam A uspjelo. da, ova mi je uspjela, ali ovo će vam sigurno uspjeti. Znači stavite ruke ovako ispred sebe ponovno. Odlično. I sad ovako i vi, gospodine, zahvaljujem se. Kako Može? tvoje ruke Ok. dođu do tamo negdje, a moje samo do tu? Može? Aha. Zato... Kako moje ručice ovako kao? Ok? Tako. Ej, sada pratite mene, znači udarit ćemo, svi ćemo pljesnuti u isto vrijeme. 3, 2, 1. U isto vrijeme. 3, 2, 1. Ajmo 2 puta. To ti je, to onaj moj, Ok. onaj moj hit kad se sretam. Skoro. Ajmo sad brati 3 puta. To. Ajmo sad brati 5 puta. Ok? I sad ono najvažnije, 25 puta, najbrže što možete. Služili, sad smo bogatiji za još jedno poluretardirano iskustvo. I puno ti hvala. Uvijek ćemo te... Don't call us, we'll call you. On se zove Anđelko Preradović i već se popeo na vinu. Pitate se zašto sam ovog čudnovatog čovjeka doveo ovdje. Pa ja. Molim da maloljetni ljudi napuste ove prostorije, sad slijede neke sočne priče. Sočne priče sa početka moje karijere. U jednom trenutku meni zazvoni mobitel, to su bili oni prvi telefoni. I ne znam da li su se uopće mogli stišati, uglavnom meni neugodnjak, ja se dižem, to nešto kao stišavam, kasim, kao da ne kvarim trenutak potpisivanja ugovora prvog u životu. I vraćam se za taj stol, primičem tu stolicu, ona izmiče naravno i ja u padu, zapravo stolica odlazi, tresne u vrata, ja u nekom padu, u nekom očaju se primam za stol, onaj za sjednice, jel, onaj baš pravi uredski teški, ovako kao idem, i u trenutku završavam dolje, ovako mi je stol negdje u razini ovako, potpuni tajac i muk u sobi i samo vidiš Uljića ovako kao. Znači ja sam doslovno pao na guzicu na potpisivanju ugovora s Croatia Kako zoveš ovaj show? Nisko budžetni? Nisko budžetni. Vrijeme je da ovo postane disko budžetni show. Došla je osoba koja je platila pare Da. i potpisala single. Naime, ovu pjesmu možete naći na YouTube pod imenom Neno Amadeus. Ja, ni manje ni više. Neno Amadeus je došao, dao pare i rekao hoću pjesmu, hoću da vi otpjevate, ja ću samo kupiti. To je Mili Vanili zapravo priča, da. Pa još malo čage, molim, još malo čage. Daj čagu! Još jedan krug, daj, molim te. I love you! Hvala svima, volimo vas, vidimo se već, nadam se, sljedećeg četvrtka. Ako, jel da, ako se vidimo, vidimo se. Ako se ne vidimo, budite pozdravljeni. Živjeli! Pa dobro! Pa dobro, može, evo može. Nas je sudbina vezala i samo s tobom idem do kraja. Kad te pogledam, znam da nas čvrsto spaja. Što? Ljubav bez granica. Ide ruke! Mato, daj nam sada B. B. To je ona koja je nekad išla ovako nekako. Ajmo ručice, na dlanu nudim ti svijet. Brini
mi ruku i zagrli snove, za tvoje usne slatke komet. Otvaram vrata u pobjede nove, sanjaj tu na mom ramenu. I što? Tiho poljubi me.